guys, good afternoon. Welcome to my vlog. Naami diri karon guys sa Mabwa Beach Resort. Mo pay pag-abot namo og magplaster pa nga akong habibi guys. Kay gusto lang mi mo tan-aw diring dapita guys kay sukad pag bagyong Odette karon pa mi magkabalik diring dapita. So welcome to watch my video. So nag-voice over ako guys no kaysa kasaba daghan nag-video kay guys o tan-awan ninyo ang palibot dinhi sa Mabwa Beach Resort. Nindot ang ilang beach guys kaysa kadaghan sa bato murag kung gusto ta mag-reflect no sa atong magpa-reflect sa atong mga katiilan na diri guys pwede kita mag-barefooted aron mga pisi ang atong mga mga lapa-lapa. So mo ani ang palibot niini nga resort. So makita nato no nga wala pa gid na fully ug ayo. So tan-awa guys ang natural nga mga bato nga nagatubo diri sa ani nga resort guys. Ug katong bato na sa kilid guys pwede ta dito mag saka-saka and then mo kuan guys mo maligo dito mapapicture lang dito sa bato kay volcanic stone na guys murag million years na ang edad anak nga bato guys. So nagpasabot ni guys nga ang mga bato diring dapita natural yun nga nagatubo. So atong makita no ang bukid mga part sa dinhi nga lugar nga ang mga lubi murag bag-o pa nagatubo. So ang mga naligo guys no diha sila nagka-enjoy yan og ligo-ligo og kung kita mga diri guys magsuot lang gyud ta og kanang beach shoes kung gusto ta nga dili samad ato tiil guys pero dili man makasamad guys ang mga bato sakit lang guys kung makatunog ta kung natay mga arthritis kay mapiga man ang atong lapa-lapa tungod sa bato. So this is natural gid guys nga naa diri no nature gid ni nga gihatag sa Ginoo nga ang mga bato motubo. Kanang kinuhaan na. Dibuak na gani. Di man mamalik lang nila. Ang nailat ko makaong manubay tao ang Paungo nila. So ang anday diri nga resorts guys Bagarabon. So maningan sa ila hotel guys no dako nakasandig sa bukid. So mamalik na mi guys ug manguli na mi guys no kay hapon na. So ang mga bata nagdula-dula guys taga diri na guys. So previously nanganhi mi diri guys amo lang gitabok misa kami sa bukid sa wala pay bagyong Odette guys pwede tabukon ang Luok Beach Resort o diri sa Mabwa guys di lang tamo agi sa bukid. So salamat guys sa pagtan-aw sa akong video. Don't forget to hit the subscription icon. God bless us all. Thank you for watching. Muna sa rigaw ng sa melon.